ngasi card ki message ha beta yeng minute se ko haidi card message ne adagi angel number kharaga share toroke haidi sigi sina haidi relationship ki matang da hai tare aduga amana timing amaga ngasi gi oina hai tare ka ohum se share toroke do sida aham bada haidi kai simple message kai lege hai bada beta yeng minute se khanbi ro ko sida 1 2 3 sida ya aham ba khan ba mingegi oiragadi haidi nawon da hojik hojik nang na khallaga leiriba nuaita ba khallaga leiba khotpa aduma mayam do chalhan gro ko haidi let go to hongi ba mayam darkar roi ko kwai first ki message sina sida leire ani shuba gi sina hai ko listen to your intuitions haragadi nang na hojik nang na khalli do hai tare ko kanam ta hai dok ta bida nang na hojik khalli do adu do follow to biyo adu do taraga hai tare ko mi na ngang ba log da bida duga last ki sina trust nang na khalliba haji haji hai ta nang gi wakhan oiro na traga nang na hoji hoji nang gi ngasi khalliba don thajaba thambiyo duga to biba yai ko dum akai ba kemta leite ko ado si sina akoi gi card ki message leire timing ha petang ai hairake ko timing se pung 9 phawdi oibane ado pung 9 se ai video se upload toro ko da 9 helane khange adu do na haidi 8 ga minute 39 dagi na pung ayuki ne ko si jama pan ga minute 39 dagi na pung ayuki pung 38 ga minute 33 pawon be na ko adu matung da amu aphaba timing se nundin gi pung 3 ga minute 52 dagi na pung 5 ga minute 39 phawa nung da wairam gi aduga nungdang gi amu haraga na pung 3 ga minute 52 dagi na 8 ga minute keno 93 phawa amaga leire ko adu si se timing se hapetang skip tawdana tabiro ko phajana aina hai gi bado kai no hai bado ani ra khallaroi gi ko aduga kenogi akogi relationship ki en harasine ko haji isa je single oire na khala se single oira ga haidi ai life ta afaba amta lakta bodo ma ka haidi relationship ki matang se da attract rokta ba hai tare ko nangi life ta nang na apamba mi lakta bodo adugi damak ta hai ta spell amadi to be ko sida spell se kai no hai matam se da ai capital da dum i rage ko b r e a k ko t h r o u g h breakthrough love Venus hi son be ai ko koina breakthrough love Venus ko si sina spell hai tare ko ado koina angel number hai ra ga di sida mu hai di aigi punsi sida hai di mi lak na bani ko single ngai ya ham ba ge ni ire se ko hai number akom ba gisna 528 hertz it's a frequency ni hai tare ko si sina ko adu sigi number sina haidi left ki body part ta e gadam ne ko haidi black thado pira atopa color loina magadum shena ba yai ko aduga si e ba matam da intention amaga loina ne ibio ko aigi life ta awat pa ma lai se haidi feel oina ba khotna ba hai tare ko hadi nangi oina haji haji nang na pamiyo pot hai tare ko aduga amana married ngai gi natraga hoji hoji relationship ta haidi aina apam bodo hek phang da ba hai tare ko ngasai gi mi sidagi nang deserve toy ko nang da nungsi ba mayam ma respect mayam ma deserve toy ta jo haidi mana uthok ta ba ko ta ba gum ba mai lai no ko adugi na amung number khatang oina harage ko sigi na haidi spell se si dum loina mak to be ai ko number sina 00 gap thambiyo ko khatang 53111 si sina hoji hoji leiriba mi nabaini gi marak ta gap kumba leraga de si se nang na si se fill tawna bagi damak da si tawi be ai ko aduga si se haidi ising gi bottle gumba da haid nang ising bottle gi makha gumba da iraga ising da ising do shinara shwi ai ko si se mama leire aduga amana crush ki in haira se basida nang na khali ba mi to haidi na wonda lak na ba khot na ba hai tare ko sida na kamai taw ga da gi haida akoi gi symbol ama gi okos maina kitang gi paire sano thuna yebne na sidana nangi maming ira sine ko duga makha da number ama ira se ba sigi number se biyo ko 8898158889 aduga ngasagi mi du gi person se xyz ko ngasagi mi du gi maming do ni ko hai se nang na ininge ba mi du gi maming do i ba ko si sina kamai to gi si sina che da i ga dam ni ko hari khut da i ga dam nate si sina che da iraga nangi ka da thambiyo si se kada haidi mafam chana hai tare ko haidi mina uroi do mafam am da thambiyo ko si sina ado sida leire ngasigi message ko mathangi video mu yeng minar se thank you